Kaore a Howie Tāmati e o horere ana I te whakatau a te kaunihera ārohe o ngā motu. Kia kaua rātou e hāpai tūru Māori motu hake hei te tau 2013. Hei tā te māngai kaunihera nei a Howie Tāmati ahakoa tōna tino tōmina kia ki te tūru Māori motu hake ki runga I te kaunihera au ware ake. He tohu nui pea e nei pō ke ao. Ki te pukuriri o te haukaina o ngā motu ki tō rātou kaunihera arohe. I was disappointed with the result of the meeting last night. We dare to dream. We are dependent on your decisions as to whether or not our dreams are fulfilled. Koinei tā pira moeahu nāna te tono ki te kaunihera kia whakatū I ētahi tūru motuhake mo te Māori. He oi kāre te tono I tau tokohia. Why is it so difficult for this council? The only reason I can possibly think of is that you just don't want us. That's the only reason I can think of it. Hei tohu I tō rātou pukuriri ka whakarere a te hui e rātou. Kua tukuna tēnei take I nā ene ki nā kai utu reiti o te rohe, a kine ka tū tērā a te tau 2010. I thought it was a great opportunity for New Plymouth District Council to show some leadership and also establish a relationship or a partnership with Māori. Kei te tōtara wāhirua nā whakaaro o te hapori. I highly agree. I think it would be fairly to have him, yeah. Yes, definitely, because we are a partnership. I think that they should be on the council. I think that Māori give a good, a different perspective. I don't see the point of them myself. Tērā tētahi paku hua I puta ki te haukaina I roto I te hui. Kua whakae te kaunihera ki te whakarere I te haki Māori ki konei mo a ke tonu atu. The effect of being allowed to fly the flag loses its meaning when you don't have the opportunity or to have a vote, to have actually voice around the table and be able to vote on council matters. Me tatari te Māori mo te toru tau, hei taua wā rātou mohio ai mena rānei ka whai tūru motuhake rātou. Rāpara tā whai te karere.